Moje ime je Sunčana Kukolja-Taradi i ovo će biti jedna kratka prezentacija o regulaciji acidobazne ravnoteže, ali s jednog užeg aspekta hemoglobinskog puferskog sustava. Homeostatski sustavi su svi oni otvoreni sustavi koji svoju strukturu i funkciju održavaju putem brojnih dinamičkih ravnoteža koje su precizno regulirane neovisnim regulacijskim mehanizmima. Kada govorimo o fiziologiji, tada pod homeostazom podrazumijevamo održavanje konstantnih, nepromijenjenih uvjeta u izvanstaničnoj tekućini, a kada suzimo temu na acidobaznu ravnotežu, mislimo na regulacijske mehanizme koje održavaju stalnu koncentraciju vodikovih iona u izvanstaničnoj tekućini. Radi se o vrlo maloj koncentraciji vodikovih iona. Pri pH 7,4 ta koncentracija odgovara 40 nanomola po litri. Za održavanje te nepromijenjene vrlo male koncentracije vodikovih iona u izvanstaničnoj tekućini na raspolaganju su tri mehanizma. Prvi mehanizam je zapravo vrlo banalan, a radi se o tome da vodikovi ioni kao krajnji proizvodi metabolizma izlaze iz stanica i naprosto se razrjeđuju u velikom volumenu tjelesnih tekućina. Drugi mehanizam održavanja te vrlo male koncentracije vodikovih iona u tjelesnim tekućinama je puferiranje, o čemu će u ovoj prezentaciji biti riječi. I treći način je temeljen na zakonu o očuvanju masa kojim reguliraju oni klasični principi negativne povratne sprege kojima bubrezi i pluća održavaju tu nisku koncentraciju tako što izlučivanje vodikovih iona iz tijela prilagođavaju unosu i proizvodnji u tijelu. Mehanizam puferiranja možda je više sličan mehanizmu stabilne ravnoteže nego dinamičke ravnoteže, jer zapravo radi se o umanjivanju promjene bez aktivne intervencije. Slaba strana tog puferskog mehanizma je u tome što on može samo ublažiti učinke nekoordiniranih kolebanja, ali nažalost ne može aktivno vratiti sustav u normalno stanje dinamičke ravnoteže i održavati tu dinamičku ravnotežu. To mogu samo oni regulacijski mehanizmi koji funkcioniraju putem negativne povratne sprege. Prisjetimo se, puferi su otopine koje sadrže tvari koje imaju sposobnost umanjivanja promjena pH kada im se doda kiselina ili baza. I ovdje u ovoj tablici navedeni su glavni puferski sustavi tijela s obzirom na njihovu lokaciju. Dakle, izvanstanična tekućina, unutarstanična tekućina, mokraća i kost, a posebni odjeljak je krv, o čemu je u ovoj prezentaciji riječ, i u krvi dva glavna pufera, hemoglobinski pufer koji je važan za puferiranje vodikovih iona koji potječu iz respiracijske kiseline, odnosno ugljičnog dioksida, i hidrokarbonatni puferski sustav koji je važan za puferiranje nehlapljivih kiselina, odnosno vodikovih iona koji potječu iz kiselina kao što su sumporna, fosforna, solna kiselina i njima slične. Pa ajde, krenemo u krv. Rekoh, glavni pufer hidrogen karbonatni, izvanstanični pufer koji puferira nerespiracijske kiseline, i intracelularni hemoglobinski pufer koji puferira vodikove ione koji potječu od ugljičnog dioksida, to jest respiracijsku kiselinu. Uđimo sada u eritrocite i proanalizirajmo ulogu hemoglobinskog puferskog sustava. Hemoglobin je bjelančevina kuglasta čija glavna funkcija i najpoznatija funkcija je da je to bjelančevina koja prenosi kisik iz pluća u tkiva. Sastoji se iz 4 polipeptidna lanca izgrađenih naravno od aminokiselina i 4 hema u kojima se nalazi željezo, a za koje se veže molekularni kisik. No uz to što hemoglobin prenosi kisik, hemoglobin je i odličan acidobazni pufer. A zašto je to tako? Pa jednostavno zato što je hemoglobin složena bjelančevina sastavljena iz aminokiselina. Aminokiseline su, kao što znamo, puferi. Mogu otpuštati i primati vodikove ione, ovisno o tome u kakvoj otopini se nalaze.
Dakle, evo ovdje jednog sematskog prikaza hema i željeza u njemu. Željezo je šesterovalentno, sa 4 valencije se veže s dušikovim atomima u samom hemu, 5. valenciju na dušikov atom susjedne aminokiseline iz alfa ili beta lanca. U ovom slučaju je to imidazolska skupina histidina, a 5. valencija je slobodna za vezanje kisika, pa kada se veže kisik kažemo da se oksigenira hemoglobin. Te aminokiseline naravno mogu biti različite sa svojim različitim svojstvima i sa svojim različitim pK-ovima. I sada tu se trebamo podsjetiti jednog važnog pravila iz biokemije, da će pufer biti učinkovit samo u rasponu pK plus minus 1, što će značiti da ovisi o otopini u kojoj se nalazi, odnosno o pH otopine u kojoj se nalazi. I ako pogledamo pK-ove ovih otopina ovdje, onda vidimo da zapravo jedini kandidat, jedina aminokiselina koja je učinkovita na našem fiziološkom pH-u, a to je 7,4, jeste histidin. I možemo izvući pravilo da će ona bjelančevina koja ima histidina i što ima više histidina biti bolji pufer. Da zapravo sva puferska svojstva neke bjelančevine ovise o tome koliko histidinskih molekula ima. I onda ovog trenutka mogu izreći brojku da hemoglobin ima 36 molekula histidina, od otprilike 540 molekula aminokiselina koliko ukupno ima, a to je otprilike 3 puta više histidina nego što na primjer imaju bjelančevine plazme. Tako da već i po toj karakteristici što ima 3 puta više histidina, hemoglobin je na primjer daleko bolji pufer nego što su to bjelančevine plazme. No, i ne samo to što ima puno histidina, hemoglobin ima još i jedno drugo vrlo važno svojstvo koje ga čini odličnim acidobaznim puferom. Evo na ovoj maloj animaciji vidi se da je hemoglobinska molekula kao jedna mala molekularna mašinica koja mijenja svoju konformaciju kada se kisik veže, ova tirkizna molekula kada se veže ili kada se otpusti, dakle kada se oksigenira ili deoksigenira. Mijenjajući tu promjenom konformacije dolazi do promjene u položaju imidazolske skupine, tako da ta imidazolska skupina se pri oksigenaciji tako pomiče da se oslobađa veza i interakcija sa okolnim aminokiselinama, može bolje disocirati i postaje jača kiselina, odnosno slabiji pufer. Pri deoksigenaciji konformacija se opet tako mijenja da imidazolska skupina stupa u interakciju s nekim okolnim aminokiselinama, njezin pK se mijenja i ona postaje slabija kiselina jer veže na sebe vodikove ione, odnosno postaje bolji pufer. Evo, tu karakteristiku, dakle konformacijske promjene hemoglobina kada se oksigenira i deoksigenira, također slikovito prikazuje ova skica ovdje. Ovo je deoksigenirani hemoglobin, dakle ovdje je kisik, željezo, imidazolska skupina histidina. I vidimo da ova imidazolska skupina histidina je tu u bliskim interakcijama sa ostalim aminokiselinama iz alfa lanca i kada je u tim bliskim kontaktima ona slabije disocira, veže na sebe vodikove ione, slabija je kiselina i bolji je pufer. Međutim, kada se kisik veže za željezo, događa se ona konformacijska promjena i vidimo da se sada imidazolska skupina oslobađa ovih, udaljuje od ovih aminokiselina okolnih, slobodno strši u okolnu tekućinu, može bolje disocirati, postaje jača kiselina, otpušta vodikove ione i time postaje slabiji pufer. Evo, još možda jednostavnijom šemom prikazano, dakle pri oksigenaciji hemoglobina za svaku vezanu molekulu kisika otpušta se jedan proton, prema tome kada se sva 4 željeza oksigeniraju u otopini u staničnoj tekućini eritrocita biti će 4 protona više, odnosno postojeće tendencija zakiseljavanja eritrocita. No, zahvaljujući tim svojim svojstvima i svojim karakteristikama, hemoglobin ima karakteristike takozvanog izohidričnog pufera. Pa evo jedne male animacije koje će upravo slikovito prikazati taj fenomen.
Dakle, nalazimo se u arterijskoj krvi koja je došla u tkivo. Tkiva proizvode ugljični dioksid, stanice proizvode ugljični dioksid dinamikom otprilike 200 ml u minuti, odnosno 9 milimola u minuti, pa kada bismo to preračunali na dnevnu proizvodnju, to bi iznosilo onih nekih 15.000 milimola na dan. Ugljični dioksid je plin, on se otapa u tekućinama, otopit će se u plazmi, reagirati će sa vodom, nastaće ugljična kiselina koja je disocirana vodikovi ion i hidrogen karbonatni ion. Međutim, glavnina ugljičnog dioksida ulazi u eritrocite. Radi čega? Radi toga što se u eritrocitima nalazi enzim karboanhidraza. Karboanhidraza je enzim koji nekoliko tisuća puta ubrzava reakciju između ugljičnog dioksida i vode. Nastaje ugljična kiselina koja disocira na hidrogen karbonat koji će se s izmjenjivačem za klor prenijeti u plazmu i plazmom prenijeti do pluća. Nas sada zanima zapravo sudbina ovog vodikovog iona. Dakle, vodikov ion nastao iz ugljičnog dioksida, zakiseljavat će intracelularnu tekućinu eritrocita. No, da li će tako stvarno biti? Neće, zato što istovremeno teče jedan drugi proces, a taj drugi proces je deoksigenacija hemoglobina. Hemoglobin koji je oksigeniran, došao iz pluća, nalazi se u arterijskoj krvi, u tkivima otpušta kisik zbog razlike u parcijalnim tlakovima. Kada hemoglobin otpusti kisik, sada se prisjetimo malo prijašnje priče, da će se promijeniti njegova kiselinska svojstva i on će postati bolji pufer, odnosno slabija kiselina, što znači da će ovi vodikovi ioni se vezati na deoksihemoglobin. I zapravo, ako te dvije reakcije u eritrocitima teku paralelno, uopće neće doći do zakiseljavanja unutar stanične tekućine eritrocita i to je onda takozvani izohidrički prijenos vodikovih iona ili izohidričko puferiranje. Suprotni procesi događaju se u plućima. Kada venska krv sada dođe do pluća, ugljični dioksid počinje izlaziti, a zbog razlike u parcijalnim tlakovima, a kisik ulazi zbog toga što je parcijalni tlak u atmosferi veći nego u plućima. Deoksigenirani hemoglobin se oksigenira i mijenja svoja puferska svojstva, postaje jača kiselina. Kad postaje jača kiselina znači da otpušta vodikove ione, ponovno postoji tendencija zakiseljavanja eritrocita, no tu se nalaze puferi, nalazi se hidrogen karbonat. Taj hidrogen karbonat se spaja sa vodikovim ionom, nastaje ugljična kiselina. Ugljična kiselina disocira na vodu i ugljični dioksid i ugljični dioksid se izdiše putem pluća. Eto, za kraj još jednom sažmimo ukratko događanja i puferiranja vodikovih iona hemoglobinskim sustavom. Dakle, rekla sam da je proizvodnja otprilike 15.000 milimola na dan vodikovih iona iz ugljičnog dioksida. Glavnina ugljičnog dioksida ulazi u eritrocite radi toga što u eritrocitima postoji karboanhidraza i od tih 15.000 milimola koliko se proizvede na dan, otprilike 12.000 milimola vodikovih iona prenijet će se malo prije opisanim mehanizmom izohidričkog prijenosa pomoću hemoglobinskog puferskog sustava, a samo 3.000 milimola vodikovih iona na dan biti će puferirano u plazmi, bjelančevinama plazme i onda će oni biti zapravo odgovorni za blago zakiseljenje venske krvi od 7,4 na 7,35. Zahvaljujem se na slušanju ove prezentacije. Ukoliko je ostalo nerazjašnjenih pitanja ili ukoliko imate komentare i sugestije, bit će mi drago da me kontaktirate na ovaj e-mail.